IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Masansanti pagpakita ti grupo de Dolphin iti pagudpod Ilocos Norte. Kas ti grupo ni Konsar Rajiv Cholo Benamerito kadag ti diverse naka-encounter da iti grupo de Dolphin iti Blue Lagoon ti Barangay Balawi. Saang manadaw ti ragsak da gabot ti organic encounter kadag ti Dolphin. Napaka-fulfilling po yung experience, Sir Dennis. Alam mo, nasabi ko sa inyo noon na nagtatry akong i-encounter sila. Nag-dolphin hunt ako pero wala akong makita noon. Pero nung yesterday, we were able to see them and encounter them yesterday, Sir Dennis. Napakasaya po, Sir Dennis. Kunanin kong Sal Cholo, adalan da no kaso ni promote ti turismo ti dolphin sightings, ngay ti agdamak sa ampelayang open ti publiko. Yun nga po, sir, yung pinag-uusapan namin ni Kuya Rafi, ni Mayor Rafi, kasi pwede nating gawin tong tourist attraction natin, but we have to be very careful din, very cautious na i-protect din Sir Dennis. Baka kasi pag inopen natin sa turista yan, baka aalis or something like that. So kailangan na pag-aralan ng maigi, Sir Dennis, para po at the same time maprotektahan sila, and then at least maka-encounter din yung mga tourist natin. So we will make sure na aralin natin ng maigi, Sir Dennis. Namuha nga sa basabalang lugar ti pagparparangan di Dolphin iti pagudpod. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.